ده لهولی را پایتخت هرما کردستان آهنگا امضا کرنا پرتوکانوی یا بناو مسارات الثوره سوریه یا سیاست مدار و نویسکار عبدالحکیم بشار اندام پولیت بیروی پارتیا دموکرات کردستان سوریه هات لدار خستن. دوی آهنگا امضا کرنه ده هجمارن کسایتین سیاسی و جواکی و روشنبیری و کسایتین سربخوا بجدار بون. بێگومان دکتۆر عەبدولحەکیم بەشار خبرەیەکی یەکجار گەورەی هەیە لە ئەزمەی سووری لە سەورەی سووری کە بەشداری کردی لە زۆربەی زۆری مؤتەمەرەکانی جنێڤ و ئەستانە و ینی دیکۆمنتاریەکی یەکجار گەورە لایوی کۆبەتەوە دیارە خەریکە یەکە لە چەند کتێبێکدا ئەو دیکۆمنتانە بڵاو دەکاتەوە کە دەتوانم بڵێم کورد زۆر ئیستیفادە لێ دەبین و هەروەها ئۆپۆزیسیۆنی سووریاش و گەلی سووریاش ئیستیفادەی زۆر لێ دەبینن بەوەی کە دەزانن چ ڕوودەدا لە ناو سەورەدا. بۆیە من پیرۆزبایەکی گەرم لە کاک دکتۆر دەکەم بێگومان کارێکی یەکجار گەورەیە لە تەک ئەو کارە سیاسێکا و دەیکە. ئێمە وەک سیاسەتمەدارێک و وەک نویسکارێک ئەس پیرۆزباهیا دکتۆر عەبدولحەکیم بەشار دکەم کتێباوین و ئەس هێوی دکەم هەر سیاسەتمەدارێکی مەی کوردی بەرهەمێ خوا دەڤکی بکن بەرهەمێک نویسکی و بکن کتێب داک و نەفشێن و چه لزانکول جامعاتا لحر عردكي أو نفشنو فايدة ج خبرات وأزمون وتجربة ما وخبات جبو دوزا كردي بك. هر بوی بونه کسین بشدار بحثا گرنگیا پرتوکن وی آوائی کرن. کود بیجن و کوبلگه جبو دیرو که دمینه. هم سپاسیا دکتور دکن براستی چشتکی گل کی باشه جارا یکیه بلکی گل کا تشتی ما کرنا دوکیمنت و دانین و خواستن تشتیت شورشه ده بوی و خلق ما و رولا کردات شورشه ده و چه بویه و چه نبویه براستی اواگو دکتور کتاباویات دو در دکوی تشتکی گل کی باشه. اما پیروز بهیا دکتور عبدالحکیم بشار دکن سر افکاری منی گرنگ اکید گلکی بیر ماندی بویه گل کی بیر وستیایه تا اب پنج پرتوک چاپ کردن و آشش بريدية قال كي كاركي جيش نازية ملتي كرد وهر ملتي سوري جي استفادة لبيد دمك جرينج ده هم وقت بيجن همو تاريخ كري يعني نيفيسان دينن تشتكاك حكيم إيرو داني تاريخك باش نيفيسان أم حاجتي ملتي بان تاريخك براستي وجواني خوشك بنيفيسن لأنه تاريخ ما كردا حمون داكريج حزاري سالادة وقت مرو تاريخ أبو وثقني ببي وثيقة تشتكي قلة كي باشو كل كي جرينجة. پرتوک مسارات الثورة السورية انگورين شورشا سورية برهم پنجاني دكتور عبدالحكيم بشاره و نهاجي دكتور عبدالحكيم بشار آماده کاریان جبو پرتوکا ششان دکه کو اوجی بحثا شورشا سورية ده سال 2017 ده دکه.